Nsubiye mu mateka y'igare mu Rwanda ahagana mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na karindwi, Karemera Pierre wakoraga muri Minisiteri y'Umuco na Siporo afatanyije na bagenzi be bashinze ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare ndetse banariyandikisha muri Afurika. Umukino watangiye uko ku ruhande rw'Abanyarwanda watangiye uko ndetse atangira n'amarushanwa mato mato yahuzaga uduce tw'u Rwanda nka Tour de l'Est, Tour de Volcano ndetse n'irindi ryajyaga mu majyepfo. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na karindwi u Rwanda rwitabiriye imikino nyafurika yabereye muri Kenya ndetse bituma abayobozi b'uyu mukino mu Rwanda bahakura igitekerezo cyo gushinga isiganwa rinini rizenguruka u Rwanda rwose. Irushanwa mpuzamahanga ryo kuzenguruka ibice bitandukanye by'u Rwanda ku igare cyangwa se Tour du Rwanda ni rimwe mu marushanwa ya siporo akomeye mu Rwanda ndetse no muri Afurika kubera urwego rigezeho ndetse n'imitegurire yaryo. Iyi Tour du Rwanda yaciye ibintu mu Rwanda no muri Afurika, ntabwo ari vuba aha kuko yatangiye kugeragezwa ahagana mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi. None uyu munsi hagezweho shampiyona y'isi y'amagare UCI. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani n'umunani nibwo habayeho isiganwa rya mbere rya Tour du Rwanda, aho abasiganwa bazengurutse igihugu cyose riza kwegukanwa na Celestin Ngengoma. Tour du Rwanda yarakinwe kugeza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda, gusa kubera ibihe bigoye u Rwanda rwanyuzemo bya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane, kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri ntabwo iri rushanwa ryongeye kuba. Nsengiyumva Bernard niwe wegukanye Tour du Rwanda ya mbere nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe nibwo Tour du Rwanda yagarutse, yabaye yegukanywe na Nsengiyumva Bernard. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda nibwo Tour du Rwanda yagizwe mpuzamahanga maze ishyirwa ku cyiciro cya kabiri n'ibice bibiri. Kuva ubwo Tour du Rwanda ikaba yarabaye ikimenya bose ku isi yose. Nabibabwiye ubu ikigezweho ni shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 iri kubera i Kigali mu Rwanda kuva kuri tariki 21 kugeza ku tariki 28 z'ukwezi kwa Nzeri mu mwaka w'ibihumbi 2025. Iritabirwa n'abakinnyi barenga igihumbi mu byiciro bitandukanye harimo abakuru, abato ndetse n'abatarangije imyaka 23, abagabo n'abagore. U Rwanda rubaye igihugu cya mbere cya Afurika cyakiriye iri rushanwa rihuza abakinnyi bakomeye ku isi harimo nka Primo Roglic ndetse na Tadej Pogacar, tutibagiwe Remco Evenepoel ndetse n'abandi bakinnyi b'ibyamamare bose bari i Kigali mu Rwanda. Inzira y'ibirometero 267 irimo akazamuko ka metero 5475 niyo yavugishije benshi ubwo impuzamashyirahamwe y'umukino w'amagare ku isi UCI ishyiraga hanze ingengabihe ya shampiyona y'isi y'uyu mukino iri kubera i Kigali mu Rwanda. Yemeje ko ari imwe mu zikomeye zabaye mu mateka y'iri rushanwa. Ni shampiyona igomba gukinwa iminsi 8 hagati yo ku cyumweru tariki 21 z'ukwezi kwa Nzeri kumwaka wa 2025 ndetse na tariki 28 z'ukwezi kwa Nzeri, aho igomba gukinwa ibyiciro 13 birimo abagabo, abagore n'abakiri bato. Iyi kandi igomba kubimburirwa no gusiganwa n'ibihe ku bagabo n'abagore, ahagomba kuba harimo utuzamuko twa metero 680 mu bagabo na metero 460 mu bagore. Gusiganwa n'ibihe nibyo bizakomeza gukinwa mu minsi 4 ya mbere bisozwe ku wa gatatu, ubwo amakipe avanze abagabo n'abagore azaba asiganwa n'ibihe. Mu byiciro hafi ya byose bikinwa birimo kuzenguruka cyangwa se circuit mu bice bya Kimihurura mu nzira y'ibirometero 1015 na metero 100, aho abakinnyi bagomba kuhanyura inshuro ziri hagati y'5 na 15 bitewe n'icyiciro bari gukina. Mu bagabo basiganwa ku muhanda birumvikana ko mu nzira bacamo harimo akazamuko ko kwa Mutwe kazwi nka Mirido Kigali no kuzamuka umusozi wo mu Kigali. Ni mu nzira y'ibirometero 267 n'ibice 5 irimo akazamuko ka metero 5475, aho abasiganwa bagomba gutangira saa 3:20 bagasoza saa 10:55. Dore ko gahunda ya shampiyona y'isi iteye i Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa mbere amagare arahaguruka BK Arena yerekeze kuri MIK, bakomereze Simba ya Kimironko, bakatire kwa Rwahama, bakomereze kwa Rando, bagaruke kuri Prince House, aho niho hagira barazenguruka Sonatibe, bazamukire Kicukiro Centre, bakomereze i Nyanza, baharenge bagire i Gahanga, mbere ko bagera ku kiraro cyerekeza i Bugesera, barakatira kuri station ya Essence Oryx, bongere bagaruke ku muhanda uberekeza mu Kanogo, bazamukire kwa Minyone. Uwo muhanda wubakishije amabuye barawunyuramo bakatire ku Kabindi, mbere yo gusoreza kuri Kigali Convention Center cyangwa se KCC. Abagenzi basanzwe kandi bava i Bugesera hari umuhanda bateguriwe ku Mugendo, aho bagomba kuwukoresha ukabahingutsa ku irebero kuri Canal Olympia. Uyu muhanda urakoreshwa iminsi 4 yikurikiranye guhera ku cyumweru tariki 21 z'ukwezi kwa Nzeri kugeza ku tariki 24 z'ukwezi kwa Nzeri 2025.
uraba kandi uberamo icyiciro cy'abasiganwa n'ibihe ku bakinnyi ku giti cyabo ndetse n'abasiganwa n'ibihe ku makipe. Gukoresha gare ya Kicukiro muri ibyo bihe ntabwo biba byoroshye. Ku munsi wo ku cyumweru tariki 21 z'ukwezi kwa Nzeri, gusiganwa n'ibihe ku bagore bakina ku giti cyabo ku ntera kilometero 31 n'ibice bibiri, harimo akazamuko ka metero 460. Gusiganwa n'ibihe ku bagabo bakina ku giti cyabo ku ntera kilometero 40 n'ibice bitandatu, harimo akazamuko ka metero 680. Naho ku munsi wa mbere hazaba ari ku itariki 22 z'ukwezi kwa Nzeri muri uyu mwaka 2025, gusiganwa n'ibihe ku bagore batarengeje imyaka 23 bakina ku giti cyabo ku ntera kilometero 22 n'ibice bitandatu, harimo akazamuko ka metero 350. Gusiganwa n'ibihe ku bagabo batarengeje imyaka 23 bakina ku giti cyabo ku ntera kilometero 31 n'ibice bibiri, harimo akazamuko ka metero 460. Naho ku munsi wa kabiri hazaba tariki 23 z'ukwezi kwa Nzeri muri uyu mwaka 2025, gusiganwa n'ibihe abagore batarengeje imyaka 23 bazasiganwa kilometero 18 n'ibice bitatu, harimo akazamuko ka metero 225. Naho gusiganwa n'ibihe ku giti cyabo mu cyiciro cy'abagabo ariko batarengeje imyaka 23 bazasiganwa kilometero 22 n'ibice bitandatu, harimo akazamuko ka metero 350. Naho ku wa gatatu tariki 24 z'ukwezi kwa Nzeri ku mwaka 2025, gusiganwa n'ibihe ku makipe avanze kilometero 42 n'ibice bine, harimo akazamuko ka metero 740. Naho ku wa kane tariki 25 z'ukwezi kwa Nzeri 2025, gusiganwa mu muhanda abagore batarengeje imyaka 23 kuzenguruka Kimihurura inshuro 8 ku ntera kilometero 119 n'ibice bitatu, harimo akazamuko ka metero 2435. Ku munsi wa gatanu, wa gatandatu n'uwa karindwi tariki 26 kugeza tariki 27 z'ukwezi kwa Nzeri, amagare azahaguruka KCC anyure ku Gishushu afatanya Rutarama mu Kabuga, amanukire kuri Kigali Golf Resort and Villa, agane kwa Nyagahene, azamukire Minagiri, akatire kuri ambasade y'Ubuholandi, aciye munsi ya KBC anyure Kimicanga, azamuka umuhanda w'amabuye wo kwa Minyoni, maze asubire KCC cyangwa se Kigali Convention Center. Uyu kandi no uzakoreshwa ku munsi wa nyuma uzaba tariki 28 z'ukwezi kwa Nzeri. Gusa nimamara kuzenguruka inshuro 9 bazagira Kimicanga bakomereze Sopetrade, bamanukire Nyabugogo, bakomereze kuri Ruriba, bazamukire Norvège. Amagare nagira Norvège azamanukira i Nyamirambo kuri Tapi Rouge yerekeze i Nyakabanda, azamuke kwa Mutwe, nyuma yaho azakatira kuri Onatracom amanukire ahahoze gereza 1930, anyure mu ihuriro ry'imihanda mu mujyi yerekeze KCC anyuze kwa Minyoni. Nanone ngayo nguko mu ncamake uko iri rushanwa riteye. Turakomeza kubagezaho update umunsi ku munsi ndetse nuko uduce tugenda twegukanwa.